ayesronko konfu anochi teaching hospital yewura kotoko hinena hospital opani kwankrafo a oda no ene ne dom hospital ne panimfo ewo ha doctor yepese wa go di na oda ho adi yo ye friend me Dr. Kwesi Baidoo. Wow. Made Conference Teaching Hospital. Ano. Na ene ya dai ena na ahema so bae when the dikan a say ye be ye ho ekre no obaye mba ha enti management ena ya boy ano ye representing board no ena staff o mo ye adwuma ho na ye be chia na ahema na ye da ye ho edi kire na ahema na ye sre no empire bo ni ne nhira se na ye be ya adwuma na na kotoko hene dia share nsa no ye betumi aye amano akoso enti enu ntina ye ba han enti etire nkwanse be na modema na ahema oh ye mano apomode pino ye a bit we see na eni nyinche se ne be ya obeboa ohene otumfo ama omo abu oman no se unim no hospital na ye nyina ye adwuma no ye krorade and omo onkwa ye nyina so ye ni age enti ye stre nyame hira ne nkwa tintin ema na ahema ebobe na wo hye na Asantehemaa se ne nananum nyina ebeba ho no mo ba ma wo mo apomodin pa already obi obeba hospital obi ano ye mano to the best of send ye to me aye and ye share na ahema boss say ye be koso aye nia ye no and even beyond so share hospital no expanded infrastructure bebre na o share KATH lab eda ohene akuma so pa na president am making sure say o see amaye and ye be koso aye ene ada infrastructure be boa hospital no amano akoso se ne be ya obia Asantehemaa Ghana mine ne omom be fi amano ni nyina be ba be seek help e wo ha no ye betumi ahwe ama omanya apomode ene nkwa e de ahwe we ya wo be chia na ahema na wa hye boyi empani se sabe enye da ya etu onya kitafo na ebo ohema na nanom e wa amano ne ade yewura kotoko hene Asantehemaa wono ane ba asomu a wo bo akonfanoche na emom wo adesre bi a wo de beto wo manim se bia bibi koso ese se wo mo bebo awada ama na wo de ato aso amaye ye da se senia wo hwa hospital no enye nipa ba ko de eyo ohene de ena ye hia wo hwa hospital na ye bibia ye bia no ye for mine no enti emwa bia obia Ghana ni Asante for ye nyina ye wo no omo Ghana ni omo amane mu nyina no emwa bia omo bia no omo de ba ye besomu and say Emma omo ndwe se oh eye bibi ketwa bibia ni honma eye ketwa when eba ketwa bia enso se ne eba apomudin mu a ti kakra bi ombenya e de aboaye no ye besom se omo hiamwa se omo de beba eye infrastructure eye equipment na omo ma ye hu a ye beboa se ne be bedu ha betumi akre e de aba hospital se ne be a hospital no so e be fa ne ntuma pa efra hospital ni wura ye wura otumfo ede asem na obegina hospital na namu aka kire ye wura kotoko hene nyame hira no na senia o hweye no senia o bisa no mama ye no o hwe KATH lab odimu akotire pa ye sre na no ma aka ni nyina no ye no na abonkobo o behwe senia be ya hospital no ye di 70 years ye be fa ye tuma pa efra mo 70 years celebration o hwehwe ye bi o ho obetumi de yato ani mana mo boa mo ho hwehwe bebre and I'm sure say we contact PR units na hwehwe bi a ye ato ho no ye de ni nyina be edi ama ye da se ye ma otiri nkwan so ye ma mumu nso ne asantesom ene se de mama konfanoche agina ba bia ekron santehene edamase na Asantehemaa adamase